Went to ride their breathie near travel. Went to ride their breathie. You wanna say hello. Episode for amateur Obasa. Ubaswa na washe mumra mieni nkomo kakra ewo wa na washe uba no ashe video no ama me why na emedi nkomo yemeka bibi nchire ye nua keto no Asantewaa do ye TikTok star no TikTok do ye star eno die no doubt then so sisi ai ba beka bibi kakra chire no Mamucho Obaswa na washe aha na se wenya ko page so that's it into ba no ayede na washe video no ama me na ye ni nkomo eya adwen kire misiro wa one madwen enye ba ko no enkasentia me mame nso me nkasentia so that's it because kasetia ho no enya adepa nti nkasentia me mame nso me nkasentia eye me madwen kire na me ba be kire ne ekoso efa ye nua ketoa no eho na me ba be ka bi ye nyina ye hwe ni videos enti se o ya de na ebia emmoa no na oma omo hwe no justice hello omo hwe no omo ka edu ba bia o se oba fom na ne eye afutuo a ebeboa no otumefa but it seems say ono nso aye na adwen se onte o se niemo kika ni nyina akra na at the end of the day invesika nkoto ne bank account mu money bank account nyama enya ne hwe nanso so that shibi ebetimi aye ni bibi Asantewaa also ye star oye actress ubetumi eni obia e play romance ubetumi ekisi obia because dodo na complain about o manager Cassius wonene ye videos modeda swimming pool mu o si pool ne de mbasa adamu biem oye actress good ye adwuma na mom manager ni artist ye ni managers no enye o ma na o mo ni artist ni acti o no cry ye baako ye ni managers we se me manager ni no sabe mpreduasa enye manager fo ne artist fo na acti o eti wo de ne de madam wakotu fa Asantewaa wote TikTok wakotu fa Woni o manager ni swimming pool mu adware na sister no cry ye baako Woni o manager ni swimming pool mu adware no cry ye baako too much no cry ye baako ye nyina ye ma ni bio but sometimes you share video now to mu se there bi akola ise woni kunu a enken ha adwen but wo se wa ware so what ya say wo se wa ware Asantewaa wo se wa ye there wa ware Asantewaa wo se wa ware senka an ware ya o kenye problem enka ye no mu se nke bi enye dey enha ye enka ye no mu se nke bi anke mfa ye ho so what ya say Asantewaa wo se wa ware nanso mesrawo kebe ya Cassius ontena akire na o man nkrofo foforo ni wuntwa videos no sane onumom eni wuntwa videos no odo na mudi na anu odi o nyame ani munnie no kura ye baako me ye oba dachi bi ebeba no yesena ne manager emma enkofa wo manager ne so ma wa wie megu enne nkrofo account but Asantewaa eye wo say wo ye big girl enfasika meto bank account mu ti enfa dachi bi no aware na sembeba ho no
enne ebeye o se o mi kunu ye okay mi kunu mfa ho eda wo kunu bu befu no wa ho ni complaints obeye nyina wode no beka ho bi me ka no kora na kiro sana mema bebrete enne eye wo se wo kunu mfa ho nanso so honorable PK eda wo kunu bu befu o se wo gu aware no me ka kiro wo se complain obeye nyina la ode no so be dey ebeka ho bi ama sister enti ebeye better say eniama bi wo wa wo ne wo manager no mo acting ye de enru ho sa swimming pool mo ajare me ye oba na nso no epem me imagine say wo ne bema a oye o manager na yensha ye honam even ye honam kra na ye shantare mu kra na ka obi ho a sometimes eye bibi wo honam no wo body ne kra wa sha atare wo so no se ka bema bi ho kra na etimi ye bibi na sebe mpredi asa akwala utumi ehuri etna bra yi konwachi se pam na sebe wakosua kuman ebo bra yi konwachi na bra yi social boxer shorts sister ye nipa o ye nipa ye nim se ne nipa atenka work sitie se ne bible ma yati asia se wo hu oba bi se wo hu be ma bi na sebe mpredi asakra wo ka wo wadwen mu se nipa we se okon wadon kra ne na bo adwaman dada no Asantewaa ka shorts wo ne na kra ne na bo adwaman dada me ka no kra na ye de achiro sa wo ne na ye kra na adwaman no wo ne na ye de abodeda omoka wayire wo ho ya wo emfa wo sister me emfa ho ma emfa wo ho na ti afutuo na sesa na ochina bia ma meka se ukunu sabe bia waye din bia na hu ni ho ana wontumi mo adwuma yie won ware yan kansem we hu hia ene se wo ye young girl na wo ye wadwuma but wo se wa ware ba bia wo gina bia wo ka se wa ware eti sabe mprabia sa wo ye actress kra na eti wo ni limit ya wo actress bebre wo honum a ye wo ro bi wo honum ade ma wo ma omu play because o ma ware ya wo sankrofo ni bebre e wo ho enye nne ya wo actress bebre mpanyfo wo ansa na Asantewaa wo bo nanso so no bebre dodo na ye di ro bi ma o ma omu play because omu ya warefo bema bia no obeka so onya jealous etufu sabe mpredi asa wonufu gugu so na bra yitimi di ni ti etu wonufu ntam in the name of your manager awra tobo na ti afutuo na hu se robi wa wo ne wo manager ni play sanu kwa na discover bra wo dia ene atete so Unya oba warifo na achu ba bia ena wo ya sa nyama we pe wusika cool ubeka se mfa me ho ubeda hu se mi kunu kra na ye camera ukunu na ye cameraman ena mu twitwa sa de no ba ku cross mi pu ba ku mu amumienu mu di mu ti wura nsuo ya se sister anu odi omomo de ane de anu odi o onu manager story ne de emia nka wani bebre enya wadwen se mfa wo ho enya wadwen se de nipa kan wo nte but enna memfa wo ho amfa wo ho enna Asantewaa ochine beba befa wo ho da bia ye yes manager fo ene wo ende esi da Ghana de wan hwe ya wo manager bewe wo wan hwe ye wo manager obewe wo sister towobo na respect wo kunu o manager kra edi row bi ba catcha ne say row we di anu odin untumi play because your baware for ebi ahanum de manager ma ye nkoho ade bi wo we betimi aha mi kunu ana bia na mi kunu ti wonom se mfa no but that chi bi meka no kra na cho eda wo kunu beka sa aware no ware bem odi de asisi we nyina be complain eda asem come ba Odinia esisi eneyi nyina beye dey ebeye complain amawo but one she ya eneya me ne wo kasai ubeka se mfa wo ho ukunu ye okay ukunu ni Asantewaa sister tie afutuo tie cashless uwo yire
sa wo wo yire a me pa wo chow akwala na adwuma na wo ne na eya ma enye adwuma nko a momma limit emrem momma eniama bi enye we se kakra no sa wo ti ase momma niama bi enye we kakra emma yen because ye shemo etubetumi ni obi yire asha swimming pool mu na mo na mo di afenfam edu baby afenfam na mo ye wo swimming pool mu na no odin o Asantewaa tie futu wate akwala uye kama me mi hwewa me pewasem na mo me pesa me kan okra kira wo se enney de wan hwe ya wonte ne ya but ochina obetumi ate ya wo ewom eti manipa kwan na nia omu kan nyina fa afutuo wo mu ewo mu ensan enhuru nipa se enfa sika meto bank account so you don't care sister obeke champagne for na beto wom na hu se omu won limit ewo row bi a wo mu play obi o ho timi decide say row bi o wa wo de man na onye den anje obi o wa wo de row bi man na obe decide say play sa wuti ase sa na yeye no honorable PK obeye den wa man na yire akwa ati sei obeye den anu odin say ati ni say na tia de ene enti na mema bebre mo yire no mo kwan no because Asantewaa ni casuals de ene de dru ba bia ho edru ba bia na sa Asantewaa wo kunu dia edru ba bia Asantewaa anu odin edru ba bia mo swimming pool te si a wo still wo be san na kwa swimming pool mu bi enu de mfo obi ahu o na susu nti sa mo kwa swimming pool a ese se wo hwiri tina wo manager kwan so e wo se wo manager de wo tina ne kwan wachi na ode wa fan so anase wo konso ni se wo kwa akodware anase wo ko se wo ko tina wo manager kwan wachi no sister edru baby amoma ye nyasa wa wo beye na nkrofo aba abonti no ma bedi watem no ma di atem na bia sabi predators e bia kokan wo kunu da bia moya na aba na ma defend na say later no na fe na abam ufusu waja ya ware a he manipa nyina hutu waja ya ware manipa nyina anya de enhu mimi hu obi a oya actress one ne manager echo to sa adai momma respect emra wo no manager ne ntem mun seti rules bi uyo me I told them beside mun seti time be pa na Asantewaa wonya ene ni kunu koda time obey and Asantewaa nya because videos are there chin woni ka se osibe twa no time obey and a wunya na woni kunu koda time obey na wunya kwa ukunu nchen bibi so Asantewaa because actress ye wo mu Ghana nya ni paketwa nanso obi o woni sa time we or the corset 1 week okoko twa wi a wakwa akwatena fie ansa na bia movie ne enso wo de bibisa say time be na ya Asantewaa wunya ekoda wukunu nchen ana woni casuals na tifie edru ba bia wukunu osugu ni mu na wunni mo bia obema bi wo ho beka cho me okay but sister me kan okra na cho su na osu me kan okra na chirawo obema bi wo ho a o obetu aka o say me okay enso obesu agu ni mu China ni nya asem China problem nsi aware anim odi sani o mani nyina be refill 27 odd nati odi ni nyina be ye de ebe refill enti akwala ma wani mra form manya wadwen se de nkrofo kan wonteye manya wadwen se nya ye kan nyina na egu waso achi ma emfa wo ho na fa afutuo ye de ewom na respect wo husband fa enidie a esefata fama wukunu no because ebia wukunu no ye young ma wu se we post wu ni wukunu ama ye si ayeye mo anniversary said the sister hey sete unu wukunu kura etwa photo hwede wa wugina ho eso sa romantic moment ni nyina e was nka wukunu because we ya actress kura dia ene nka unu wukunu picture bia was say show wo honso so wuti ase unu wukunu die bia nso was say timi ye de e show e wo ho enti ne memeye ene mfa me ho ene no mami
Asantewaa twitwa wo nsam so na tie afutuo de asinasi awie wa yade a enya nsam fata shat ayi imagine say ye shatare kra na wo hage obema bi mpa wo shatare mpo no awa hage be ma ne mpo no eno kra ne memai wo mo ho ben wo mo se bibi na so de wo manager wo she boxer pe o boxer shorts and also waje wo swimming way and now na watimi ahwa na wahuri atena ne kwanwachi se bem na wakosi akuma ya bɔ ne kwanwachi na etale ne kwanwachi no ode wo dware etale ne kwanwachi etu onya nipa oni atenka woni mu na mu hyensuo mu na mu mienu mu awrasie no waso wo mu na Erade ya ewonu amema no Yeni amema no o erade edru baabi a sister na kwata me na unya krade nu aduane ma okunu yidi eja santo ya aduane ma okunu di mi bi so anya bia mi bisa time be na atimetwe ho kra Africa shores yi ho etim koya aduane ma okunu yi kura adi hwena wa ma okunu ntoto abonte aduane ni a o enyo Asantewaa who say 3 days na akwa set so a wo wi awakotena fie so oba awarefo na wa hwe wo kunu na wa nua aduane ama okunu de sabre wo kunu ni nua ba bi na nua aduane manidi anane maame na nua aduane manidi in the name of me actress da bia me wa set so da bia me koye adwuma eti ukunu betena wa me yakisi da bia ukunu betena wa me miamia wo say because me hwe wo ni ka shots mo video bi sa that there's a not trend be TikTok na mo bobo mo ho mo to say dey me hu say boy ne boy wo to afa me say me ya mu share me wo ho because me kai trend bi na mo emema mienu na wo penny the only girl and na mo bobo mo to me hu say ka shows boy Asantewaa wo to na me ya mu share me na me say edi agro no edu kunu betima akọ ka shows to ka shows yire to bisa wo sa wo ya actress eti ka wo Asantewaa no kunu obetumi akọ ka shows yire to because ya trend abaso oya wo manager ya trend abaso kranya trend bia na wo se wo ye bi o woto ya nensa na boy o ena sa acting adwuma yi de na ba yiri mom boy na nabna jemfo a Florence ena ba yiri acting adwuma yi me wam de na me nua ba ma ukọ ware obi o ya actress de ani because ensem na no ya medei manager fuwe aye yesesi anya mo anamo ne mo artist fo ne be ati o yesra mo enche na manager fo ore wo mo enche na akwa creative problem enche na do hawa ba busuam enche na obi aware ba abegu na manager bi so enche o ebia nyase ye hu de dado ye hu na ha yen ena sesi aba enkrofo aka yehu o sesi ana obi ka ye enkrofo aka me hu ye ahamia because o ya kwala but e was say wo limit e was say o hu ba bia wo ya wo niama esi ye de epim kokodru but in fact mo se me ne de anu odin why eno de yesere mo se we mo ate akira ye nse ya no mso yenyi ye bia ne ye kuru no mo ye bia sister sa adware ne pa de wo se nka akofa wukunu na wo ne ye tie futuo menya mfo ahosem bia me enkava da bia me ka se Ghana wa ayeti obi be ye star obi be ye musician na oto nyoma ohun obe try say or run ho or shout area shot ana wo hye bibia ma ne ho agu ohwesa bisa be mpredua uti Ghana na wo hu abrochire stars no musicians na hu so ma hye niam bia wanhwe a wadwe nyina ne se eye almost skin na egu enye almost skin no eye strong voice na almost hye no almost strong voice na almost be hye no
na ye do omo kala na nka so omo no omo woska ento omo atime bestele skin ene wo omo fa na wa hye ne bibi ne costume bi aguso no de aba perform na wo de aba gina wa aba perform eti wo no te Ghana na friend na wo ba so na ye o say wo omo kra na omo tumi hyehyɛ he enye omo wonam na gu o Beyonce no mo ne na sefo Cardi B no enye omo skin o aya na enye omo wonam o aya no omo hye strong force aya no omo hye strong force ansa eti sa wo ya Ghana artist bi na wo ya star bi amenya wa say abrofo no kra ro mo wonti wo so ya ne na man bebre no omo hye strong force o enye omo real skin e deda so o ba ya Ghana no ye ni bi wo ho ya nshanti ya ne e feel say eyo omo honam e na egugu so eti wo so si so na wo ba na ya so so be wo de ya wo honam na deda ho but wo mo no woman nam ne nam ha no o ma hyehyɛ strong voice bia ohu o ma te se o skin because ayo skin color e na hyehyɛ wo mo eti madam baby a wo wura wo to wo no manager ne kwa ne de Asantewaa teso sister enfa ni wo mrabra bibi so o enfa ni wo enyimi enya enfa wo ho ena enfa sika emegu account mu ntu be kan kwase asem de ani wo sister obi anim se first ka megu account nanso sabe mpredasa wo mo hwa wo no wo mo na wo se TikTok ono mo no omo na wo mo hwa wo no enye kan ye ka no yen na ye tena wo hwa wo no yen ya ne ma TikTok fo ye de etia wo ka eti se ne asem ne ba na ye be ka bia enye wadwe se obeye ye ubeyi ye hi se ye ka kra emfa ho wo besan ni na kwa kodware biem wo san ni kodware biem a ye besan aka Asantewaa wo san ni casuals e kodware e wo swimming pool mu biem a ye beka ye nka se ni nko swimming pool ye nka se kodware wo pool mu nembom se wo hiri kina ne kwanwachi ma sebe wo tonga ne bo ne kwanwachi pawo no eno na te so sebe mpreduasa sane wo hiri kina abrantia ne kwanwachi no sane amukọ wura nsuo ni mu a na mo hyemu a na mo femfa mo ho no ana tese waso oh anu den sister in fact casual say wo yire mia wo yire susa wo yire mu sa TikTok ade na amoye ne se nya movie bi na amukotwa TikTok ade na amoye ne nko ade anka casual so betumi na wo yire nso aye ka wo betumi na wo yire nso aye aye te se me a me ni obi twa ayi sa short we say bi na me de o ya ne say oh enka mukwada mpaso na nam se mpa be so me ka che nipa ni plane because adina ye twa no na ya te say enka ye yusu kondo na am say mpacho kwana ko fa yire na ni ntwa sa asin no me ka che nipa ni plane me si se na open de ya kwana ko fa wo yire nani ni ntwa sa sin no na monyi condom ntowo na nya bibi te se de condom a wo ba ya wo yiri nu obi ayisu not me ntwa because mu plain nam se me ntwa me ni sa agro no enti nya sika wo penti odo sa wo ya actress wo hia sika but bibi a set rules bi ma wo ho ma discipline bi nya dai emra won ware ya akwala ba ya wasi so de ende se no ano no oh amago they are doing it for fame but sister fame no ji wie na waware egu na wuni ani ji ade na wo benya sa wuti ase because ene no sa ne de ene no wagya aware no no wabeye bibia bi pe fame no wabeye bibia bi na de aju fame so what you say because a drew baby anu day na de say nyo no nkwa ya wo ne da be sister ya wo actresses bebre na so omu bebre na set rules omu ya wo robi o wa wo de ma wo mo be ka cho so omu play so what you say omu play omu njintum because say emre bi sunsum say yeah man Robi say Vivian Jill enkisi no osi onkisi no yes Vivian say ti Robi osi onkisi no ene movie no ntwa so wuti ase onkisi no because on person be kisi ni pa no
no just be a fame na wo peninti ya ka cho se kiss obi na wo mpese obeya by force because it's a mutimi kisi wo mo pa e mo mutimi ne mukunu no musugu wo mo ye mo na duo hey ememe yo erade ememe isugu wo mo ye mo na duo ememe yo but Asantewaa we a nice girl what it tia futuo na afa na woba neba ya na yebesa betena ha ba beka eje gwon ya na yebesa ba betena ha aka se wukunu si wo jai wa me kasem no kra na akyerew enei ebetima oh mi kunu de onfa ho mi kunu si onfa ho mi kunu de oyo okay sister eda wukunu be jai wo no me donyame se wodi we nyina be ye report Asantewaa eda wukunu beka sa aware ne na ninyi hu biem no mi do Nyankopon se wode ne akoso nyina be ye complain ama wabusuafo e de agina so agyae wo sister debi amika mis na mema ikra ye hihya ntare akra hage wo mu na ye boso kra ka wo mu kra no kra ne mema bebre sister na wo de won sha atare adan TikTok star trend bi abaso onu manager na eye na o manager agbo to pa na wo so agbo manager to na me manager na yire kran kan bu befu mekacha manager mekacha mi kru ni plans as a trend we de munya bi because I just said don't mi kunu ada what feeling mi kunu to what feeling it to I just said don't nada I just said na casual sin so bo Asantewaa yi to yi because when you say na Asantewaa ne to den ene ne to mre ne soft nyina ate in the name of trending yeah bobo moto me ene ya mi kunu ne sa boy na eno no wo bo Asantewaa to na Asantewaa so bo ne to anka mbufu ye enka medwa aye no kura ye baako mo ma menka no kure no kura ye baako enka medwa entintina wonye wukunu eyo okay sister wanka sa brebe na adinya de nu aduane ma wukunu di Asantewaa ada ema wukunu time be pa na ya ukoda wukunu nchen ufusa ware na gu sister kanentem na ye nka bi ne ani hu abobo acha 1 week ebetwam na wa ye free na ne se casual so de ne yire jaya na no de why not mu betumi eno de nka ye perfect because nka mo ye couples nka ye perfect nka adwuma na mo ye ne de na sa nyanya bia se nka casual nka ne yire ne wo a ho se nka casual se yire ne wo a Asantewaa eti nko be mo abeyi wo wo swimming pool mu aye ne wode ya wo no omo yire no mutina fia na mo aye mo nsam na mo talent eti mo no mo betimi manage mo talent amamo na ye miamia mo ne ye mo ne ye pe na be ma bi ti baabi no ono so abeware no ono so in the name of me yire ye star no oteho what ti oteho nyina so osungu ne mu nsuo ti oteho nyina so ye dey osungu ne mu nsuo azemu abusiafo abusia aha na na se wanya ku page so te ase aha aya no wa share video no o so a share video no na invite wunu ase ono so nya de on join yen so te ase na mon support page ne mama subscribers Mr. Momo subscribe mama so te ase and na Sunday happy Sunday to you guys oh eno ano na ya Asantewaa ne story no na ye ka bi but ase wo ye no ho dendende te se ne emfa ne ho te se ne he sister account atema nkrofo di wunyina Asantewaa account emeye te se emme pretend te se nka account waje ngwase wo sa 2 videos ni wa ye de awie waje awie wanya age sa ngwase na ye de awie sister men ko back meni wo boss no enyi ye sa videos ni biem men ni nye biem mun chicha mu de music de ani asai amo sesai okay but the war sister swimming pool ne die anu ode wanwe ye nyire ye nipa ye hu se wona wo dade na nso ye beka ye beji atum wo mu nkrofo e beji atum nso do oso tauti ase
ye nyina ye nipa one way ya ye be kan ye be giatum say ampa ebi onu ye bibi ana woni ni ye bibi so as one way ye be ka ampa woni ni ye bibi because enye Bible amaya ti say udu wani hu obi na ka wo wadwe mu say minya anka me ne beda ana we minya anka ya mege a wafa ne dada aya ko ne kan wo say ne wo de me ne wa wo be ayi ete enu wo ho de a ene wo de ne odo nu wo manager mabo adwaman ne dada mabo because manager to say wonim ne ebo wa ha mu wonim shape ni nyina wonim sane ya wo to ne den tie wabo amia ehu oh arehu na ni ti da wo no fo so he ene atin ne de kienya bi o kienya bi ada ya wo no manager ate na manager de ni ti me da men ka sa wo mpana no no mesrew sister men ka sa wo mpana ya asem no na me chirechirem ena mde mafutuo kakra de ma so oyo manager na mbom teteni amabi so baby wo ho a enene enye robi wo ho a ye de maw na ebe haw aha wukunu a usi da bi sa ro ni de won play because according to wankasa usi wukunu ye okay wukunu kura no ne nsam ye ne fie ebi wo ho enti de anya na wo pere wo hu bebere sa sister not ti asia se obi blogger bi kan wasem ana TikTok wono obi kan wasem a si asem no mo kan ase na tie nyansasem ewom nafa emedada ho na ya wo se mfa ho na ya TikTok wono na wo mo hwe videos na e na etu ya woka uyi abaka se mfa sika ma wa account e discover asem no mo kan no e discover enua na ye kokoshe sesi a ye kan wasem na ma nkrofo kope video na hye na nkrofo enua o mu post na discover o pa enti mecheche wo na ada ho je se wusa wa ware unru ba bia asa enya niama bi ebe ha wukunu because aware wo hu se ye ka se ye kan aware mu nsam a kire o yi a sister nke bia sa brinka wo kranka ba bia wo pedu ti ahye sesi a na ye so mi kunu ye young mi kunu ye okay mi kunu support me mema ni bebre support mani sugu omumu o support because o se wo pe o support because o se anu ana apese wo ye eti edru ba bia odo no owo ma wo ne so ni nti oni hweye na wa support wo sa nanso sa wo ko ba anu odin ameba why eti da wukunu hu sa video ne de na ye wukunu wukunu obre ye rade me pa choma me kwan eda wukunu hu sa video ne de na ye na Asantewaa bibi be ye papa no but yes I want something. What's it? I want something. What do you want? That one. Okay, I'll buy it tomorrow. That hole. With your circle. Mate. And then I can play it. Mate. Me bawai. Me bana mama Oscar. Mate. Yakoto. Okay? Okay, then give me space. It's okay. Let me finish. Mami your program no. Your program ni we animate me ama Oscar. Mate. Good boy. So what I say? Yeah? Don't put the money in your bag. No. The can't go trauma me answer. Hi, it was for dear city, yeah, no more dear, but a footwo, my uncle hobbyim. But on also side claim me say, or best signing na kwako jari swimming pool mubium. Or no, no moon sam no, so on the best signing I day. Missy me, we are fatuo. I will see the for money for myself. Nine, for money. What a fatuo. I need it. Yeah, the more. For money. Yeah. Oh, nana ko si adwe ho oboa. Ni kru no so ye adwuma wo henhen no. Ono na sometimes ene bra yi de ene nkane. Sometimes ono hold the camera no. Wo boa forget sister, I know dear. Minyi ni because
Ebia or why na deny day. Aba out, but Brano cry no ya mobo. Miss I video me no. And no pet enemy how. Apart from that, any do or mobile or motor. But apart from that, the omo videos I can insane dear. Sa trend be na no me so mobile motor na omo ye bi no. No. I know they are there. No. And ka say wukunu sometimes no okra camera. Sa mema baby abedi sa anse munu no. Nanso me sit da obeka cho se wo ja waware no. Obetin sem wo beka. Eda be ma ne beka so ojai girl na ware ana na ninja ware me si obe yusu we num nyina as a complain amabusuafo. No cry ye baako mama yen kanche no hu se ne memate. Ma onya na dwen se me kunu ye okay me kunu ne kra camera na asese but bibia betumi ayeden. Esi ebetima ba se bedru baabi na bia enam time a wunya ma wu kunu nti na ebia be ma na eni njia ware ni hu biem sa woti ase wo ye actress kra wo se onya mre ma wu kunu e wo se wunya time e ma wu kunu utwa videos in wia e wo se ukofie but most of the time no it seems Asantewaa ne Cassius nete efie ba akum sa woti ase before unu manager bet na fie ba akum na bia na wo nware ye ena bia mu nyina mu wo fie ba akum ena o manage you fine but manager said ye se si onu atwa ne wo no wo ate iso da so onu mo mbeda ne manager no manage ni amane so onu atwa ne ho ena onu o ma wukunu me place a row no bite we are right Oma wukunu Asantewaa ma wukunu me place a rose na ya Cassius e play na no say ba ku bi say access wo di mikadu wachi e na steps so e na romantic way de mu play bi mom aya na efe na so nka na wukunu na ye de anka e nke ye best ka ye best nke ani be je rough but Cassius yo obi kunu ono so ye be ma sister misro tia futuo Cassius uye bema tie futuo ade a yede ye wo a enye wo dem fa nya obi fa wo hu sha bra ni shoes mu se nka wo na wo ye bra no ena nka wo yire ye bra ni manager ena nka ono wo yire eye nea wo ni Asantewaa ye na nka se na obe fili eno ano no na fa yi wo hu ano yeah okay then go biche so what you say na bisa hu se nka say na obe de obe fili eno pekeke na wa wo Cassius na wa yi wo hu ano na wa hu se baabi a wo eniama wo ne girl na ye no wa too far oyo ba warefo so what you say edru baabi a fan ye nka se she gown ni ade but edru baabi a ro ni so ye too much ro no edru baabi a ye too much oh no cry about ko edru baabi a ya na baby o road no ya na too much fine mo swimming pool na camera bia ensi wo sra so ese na mimi eben na mimi na me manager no aka sre we de na se nka wawu yes your cousins your cousins cry na tube to me no cousin ayese metumi ama me cousin abo me to me cousin bia ntimi mo me to o no me cousin bia ntimi mo me to me cousin bia ntimi mo me tumi me cousin bia so ndware mbom ye betumi akọ swimming pool all right nanso e wo se wo hyenika e se fata ye di ko dware untumi fa normal boxer shorts embe to swimming pool mu no untumi fa normal boxer shorts enemy fa nko swimming pool no cousin where they may accept it because you was swimming panta ye share ediko pool mu untumi use normal boxer shorts no enka tell me say me your cousin and now we are me cousin today we are me cousin crada me wo kunu tell you say we are me cousin crada me wo kunu because at the end of the day me na me kunu jai me ya line me na me wo ba kire me echa wasa me ma hu say no yen konru say omo your cousin na fine but etu betumi no cousin be ma akwa dware akwa bathroom ba akwa dware abom bisa hu sa wo betumi no cousin be ma akwa bathroom dware abom no because cousin for ni bo a wo nyina adwombo no wo mutim obi kura fa ne ba
obi fa ni nua obi repi ni nua obi repi ne ba na ti u betima ka say u cousin de o sabi say sa adwini bi woni tima wonya wa onwe o onya wo betima we because ye was ankrofo ni nyina wo wiase ye wo mu wo ho obi fa ne ba obi repi ni nua etuntumi nka say wo ye cousin kra na bibia timisi ada cousin fo bebre o mo we wo mo cousin bi wo wa wugya ho ma na obe repi odo be yo no kra ye baako cousin bi wo odo be yo ebe si awie ansa na ate wani so ti fa respect ma wukunu na hu ba bia wokọ sister me ka no kra na kyerọ me de ne de eya futuo me ma masa me no ba be den e ba be pere ana me da bi usa wo ware ye ncheye nhu aware ne nani su bebre sa na nso aware ne nsembom ueben aware no ensem bebre wom but de metimi aka ne se ne obi aka bia say ye papa say ye bone mensa nye wadwen say de omo ka wonteye amfa wo ho na Asantewaa me ka cho so ochene be fa ho amfa wo ho na Asantewaa wo chene be fa ho the same thing na ya se pretend ye e no ni kunu den edi na awotwe na gi bum eni na awotwe energy say boom so ti ase e no obi anya bi kan ye just blessing there enwume mesa meba just blessing case so just blessing there emre bi ono aye no ni kunu na ye ne bibia na mi ga edi say energy boom eti mankrofo nka na tena ase na tu hofo upe wukunu upe waware a husania ma bi wo hono ma wonnye woni pa ni so because esia ne de woye woni pa ni so a wabie kwan na to se wo bi anya de enka me ka no kura na kyerɛw sesia sa woye woni pa ni so a kai hu se wabie kwan na ye de ato ho se obi anya de enka yetimi ye ne ye de ye pa bia na emomo ba pa enru ba bia hihye wachi ye na ye woni ama ye na ya woni ama se aware kakra wom sauti ase ya woni ama se aware kakra wo de fa ne me ka ne sa se ya woni ama se aware kakra ye de ewom ye ni mo bi oye actress a won ware ye wo betimi play role bia bi e no bi o so be ware wi a role bi wo ho a mo de ma na on play ko nya sa magim sika Meba. sauti ase role bi wo ho no ma wo de ma na on play because on worry ye no na oye bibia bi but obe worry pe omo friend kra na robi o hwa ye de man obeka so onye de on play eti ya woni amasa ma ware kakra mram sauti ase ma ware kakra nya de emram na ba bi wo hwa fa ni die se fata kakra ma wukuna busuafo nso kakra sauti ase because be ma no ni na busua na be ware wo enko ba se me bra yire ana me bra ne yire na ni sire mu ada bia nka me bra na wosi wo hu no na bia ni nua nkwala nketi nyina hu sire yi mu nyina sister me ka asem na akiro sabe Asantewaa wudie idi aka ne se wakohia kuma na enwi no eguso ne pe amato abonten eno pe nanso ukunu nua mo nketewa ukunu nua mema nketewa no nya ye hwesa swimming pool mu video ya wo mu nyina hu wusire mu awie hu woto hu awie nanso sabe mpredwa sanka wo mu nua be ma ne pe ena wo se ohuduru ho short sneakers wo betumi ahye bi eye okay nanso so we ne de emfa mba camera mu sister ehwanom ne de nkansa say de eba camera mu they say awe ukunu enuanom abusua tentenfo nyi omu nyina omahu to ho awie omu nyina ye gba ukunu din a na yire to ho one ne manager ne nofo ho ne bibi one ne manager hye swimming pool mu na ne to ena ohiri tina manager ne konwachi se pam na koshia kuma ne tonga ibo manager konwachi se pam o tonga nso bobre ye konwachi nenti entwitwi konwachi ho
etu kura no nya atenka etu de etwitwi no kwanwachi a wo kura no ye ka so bi o be ka se he ye nyina ye nipo ye nim se ne atenka te mema binum timi hu se ma to ene omo no fo hihye ntare mu kura no wo mo fa ho mo ho ba mema bebre ema to ehihye trousers mu wo mo no fo ehihye brazier mu hihye atare mu kura omo fa ho omo ho ba na nya ne sebe ye de atare ne konwachi ama no timi huri tina boy yi so ne konwachi abusuafo ahaye na se wanya ko page mma menye den mfa munsi ase ya kakra na maka na megidi se otie na sopam a obesesa afri niama bebre ho wan share video na wa ye den na wa share video no ama me share video no na invite wunua se on joining yen e wona na se wanya ko page so meje ebo bia be no nsia ko 7 ho bia meba live nti abusuafo mo hye no nso se ye besan aba live ye besan aba be ka trending issue ehun asemu biem enne sesi ana aba aso a na wanyamre na watena ase na watie video no na wahwe sa woti ase no wahwe video no why mesre mo ai wo hwe nso wahwe menhwe ne keke share na like na comment na unua bi nso nye de enya bi enhwe pamocho aya mo subscribe to me page no eben minim se wa subscribe pa o ye me number 1 fan enti mo subscribe to page no emma me eben yesu ye do pa ebusia enti nyankopon ya adoma ye besan ye de ehia mo ma me mfa mo nye de ensia na me hwe small boy ne kakra enti no me wie pe ye besan ye de aba time on so ma me time no oh na say 4 I'm going to cover 5 ever life be 6:30 to 7 honum bia ever life nti no enye bete enwumre we say ye besan de aba be hihye so yakopon ka obia ho ene Sunday on hwa wo no wabusua so na on kramen so me ni me fie ni mabusua so nti Asantewaa unya video no ebi hwa wa o mesraw tie no asopam se ne wo sister panyi e kasa ayede akiro wo no uye menua keto a enka mepe sa woti ase entitie afutu na make changes bi e wo no manager no mo videos na ya mo twitwetwa nim yakopon hwa mo nyina makra mo